ke sa pheta hape ke moloi ha me le tshipa wa tsa ke tletse le masego ke ntse ke batla ngwana ke batla se jwang kgantho ipatile ka mo ka piece kitchen e le go motho ena ha sa tsamea ho ja ka khotso le sa motana ke Mosola ja ka khotso bang go sile re sna le to hae o ja ka khotso bang o tlo ja disola mo nyaka mo go sile gona re sna dio hae le gona ga di batla le dula le mpatla tšhelete mesa mme ke o kae 20 bo halebo ke 20 rand ka mo ke bo kae 15 a ko nthanze ke ja bona na mona ke tla boja hae di chips na tse go tsenyana ke re e tse go le 20 o so mphatse tse go tsa 20 helek nna ebe ke tla hloma ke lona o hloma o ntso jalang ka mo wena ebe ona go tlo tse monate tse gona re ntse re meka bena le khabeshe hae kwa ha ke go ka ga bo batsi hae kwa wa phe mosadi a thutla me wenza a etse ba sheba wa tsaba ha o ka bona o itlontle o itse ka tsela mo ntse ke kena ha le beke mo ke nana o ntso nyolla di khotho mo khatho ipatile ka mo ke bo batsi ba eng bona o sa boje ke a di kopa mang ha le fe mana be nna ke tlo itasa ka Chinese food ka mo wena o so le mo ena o tlo mphutela one stock wena ke tlo batla protection o stoka wa eng ke o stoka wa eng we batla protection all hey ha kupuna nya ka kana o tlaka sheza ke jam na tlo le nna ka tshaka tlo mo me ndanki ma a sala kwana ka to mpitetsa mona ntse sa ka o na le tšhelete tlo di lefela o tlo di lefela dijo tse mama no tshela shipsa 20 rand mo mo nang dikileng go ga ha ebe ke tla hloma he